Praise be the name of the Lord who has given us a new morning. 새로운 아침을 주신 주님의 이름을 찬양합니다. Kolos the li jang hi na kan relai. Kolos the li jang hi na. Colossians chapter 4 verse 2. 골로새서 4장 2절입니다. Khacham a tang ulo lop nak in pathian sina khanan cham teka lungfim te in umu. Colossians chapter 4 verse 2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. 골로새서 4장 2절입니다. 기도를 항상 힘쓰고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. Chatiang ni timi chu khacham a tang ulo tia ti. The scripture is telling us to devote ourselves to prayer. 성경 말씀 우리가 기도에 항상 힘쓰기를 말하고 있습니다. Katalai kan chimsia chun pe zu te in kha kan chamding me si ti kha akan khatar. In other words, it is telling us, or it is letting us know that we have to continuously pray. 다른 말로 하자면 우리는 계속해서 기도해야 함을 말해주고 있는 것입니다. Pathian mi cha chun kharau mi cha chun khacham nak chu minung ni kan nun na ha ding cha tho kan choi kan dop mi ban tu khese. Just like we breathe so that we could live, it has to be like that for prayer. Has to be like that for children of God. 우리가 계속해서 살기 위해서 숨을 쉬듯이 우리 하나님의 자녀들인 우리들 그리스도인들은 계속 기도해야 합니다. Minung hi kan tho kan chwa ti lo kan tho kan dop ti lo chun nun kan ngol ti nak se kan nung ti lo ti nak se. If we stop breathing, if we don't take a breath anymore, that it means that we're not living anymore. 우리가 숨을 멈추고 숨을 쉬지 않으면 Yeah, we're not living anymore. 그러면 사는 것이 아닙니다. Chuban tukin chun pathiam falan ha zong khacham kan ngola chun nun kan ngol he ai khat. Just like that for children of God, if we stop praying, that means we have also stopped living. 마찬가지로 우리가 하나님의 자녀로서 기도를 그만둔다면 사는 것을 그만두는 것과 같습니다. Hitlukin khacham abipi tukti kan kau nu bu in minung tam pe chu thil pakhat khat ronga kan si avang ronga khacham kan huam ti lo. We know how important it is to pray, but many of us, for one reason or another, because of frustration, we don't feel like praying anymore. 기도하는 것이 너무나도 중요한데 우리는 낙담하고 힘든 것 때문에 더 이상 기도하지 않으려고 합니다. Pathian sin in ruwa chan na kan rak ngi mi ka khacham na akale lai ti mi boy pa sin in ruwa chan na kan rak ngi mi ka arok lang mang. All the hope that we had from God, the hope that God will answer our prayer, all of that is gone or destroyed. The hope is gone, destroyed. No reason yet. 모든 소망이 이제 다 무너진 것만 같은 그럴 때가 있습니다. Chuta chun ka khacham boy pa na akale ko lai ti mi ruwa chan na kan rak ngi mi ka arok lang mang ti ka chun ruwa chan nak shim shim kha kan nei ti lo. And since our hope that God will answer our prayer is gone, all of our hope is gone. 하나님께서 기도 응답을 해주신다라는 소망이 이제 없기 때문에 모든 소망은 없어진 것과 같습니다. Na te in tu zinga tha jang pe kan du mi le chim kan du mi chu pathian ni hin kan khacham le hi aduk nak asi kan khacham le hi boy pa ai lom nak asi boy pa aduk nak asi ti mi ngal than hau si ti kha tu zinga som kan du na. But this morning, what I want to encourage you with and what I want to tell you is that God wants to answer your prayer. God rejoices in answering your prayer. 하지만 오늘 아침 제가 말씀드리고 권면드리고 싶은 내용이 있는데요. 하나님께서는 여러분의 기도에 응답하시고 여러분의 기도에 응답하시기를 기뻐하십니다. Atak tak la ngai te chun boy pa ni kan khacham na akan li lo khit umri se kan khacham na akan ngi tyang mi man hi akan li tu ase chang ko. In actuality,
forget about whether God answer your prayer or not. The fact that He listens to your prayer is the same as Him answering your prayer. 일단 하나님께서 응답하신다는 내용은 제쳐두고 하나님께서는 먼저 여러분의 기도를 들으시는데요. 그 말은 기도를 들으신다는 뜻은 여러분의 응답해 주시겠다고 하는 것과 똑같은 말입니다. Chun khát chấm tinh hạ hin afa tục mi thi lâu lâu. And there is no such thing as a small or insignificant things to pray about. 기도하기에 이거는 너무 작은 문제다, 중요하지 않은 문제다 이런 것은 없습니다. A chiêu cho ama na hi cho hi to ding sa kau cho chấm cho hào lâu cho tia kan ti ton. Some people might say, oh, this is such a trivial, small thing. There's no need to pray about it. 어떤 사람들은 이건 너무 작은 일이야, 기도하기에는 너무 작은 일이야 라고 말합니다. Nan khát chấm tinh hạ hin afa tục mi thiêu zem han lâu. But there is nothing too small to pray about. 그런데 기도하기에 작은 것은 아무것도 없습니다. Afa a si bek angan a si bek zai zong te khát chấm nang in boy pa sin rat bi kha ab pi tuk. Even if it's a small thing or a big thing, the importance is that you bring them all to God with prayer. 작은 일이든지 큰 일이든지 중요한 것은 다 하나님께 기도로 가져오는 것입니다. Cái dòng hi khát hin ha cha khát chấm ding sa ma sa lo me hi bang na khát chấm chu tia ka ti mi pa khat te kan khan ha lai. And even for me, there is one thing that I want to testify to you about. There was this one thing that I thought to myself, should I even pray about this? Is this even worth praying about? 저도 나누고 싶은 간증이 있는데요. 이야기가 있는데요. 이렇게 작은 일 정말 기도를 해야 될까? 이런 생각을 했었던 적이 있습니다. 2022 kan Columbus Ohio a Fabua crusade to ka vakal. In 2022, I went to Columbus, Ohio to do a crusade. 저는 2022년에 콜럼버스 오하이오에 부흥회를 인도하러 갔습니다. Zulio tu kan unu pakhat ni kan arak rala kan ha te kan bekhi akaroha. At that time, one elder sister in Christ came to me and she whispered something in my ear. 그런데 이제 어떤 자매님이 오셔서 제 귀에다가 속삭였습니다. Ka funu cha tha cham tar kan tuk tuk hi akate. I really want you to pray for my daughter, she said. 내 딸을 위해서 당신이 기도해 주기를 정말 원합니다. Zai tha ka cham pek la kate. What should I pray for? I said. 무엇을 위해 기도해 드려야 될까요? Zakke nei la lo na nga thlan cham pek la te. She has body odor, so can you pray for her to have so that it can be gone? 몸에서 냄새가 나는데 기도를 해줘서 이 냄새가 없어지기를 원합니다. Aro zakke ka anam tuk cha kan siang akai na kan anrak tikin anrak ni so te kan achat lo te. Because she had a really bad body odor problem when she goes to school, some of her classmates make fun of her for it, and it hurt her a lot. 몸에서 냄새가 심하게 나기 때문에 학교에 가면 친구들이 놀려서 견딜 수가 없었습니다. Karo mi ya zakke vai cha si ko hi si ai thuk halo mo ti ka karo. And I thought to myself, but there are deodorants. Why doesn't she just put them on? 그런데 전 생각하기에 냄새를 제거해주는 데오드란트가 있는데 왜 그것을 바르지 않는가 생각했습니다. Kate kan ni dong cha pa ai mo chu tha cha cham chan ka fiang ha tikin. And for an instant, for a moment, I almost laughed too because I thought it was, why would they ask me to pray for something like that? 그리고 그 순간 저는 웃을 뻔했는데 왜 이런 것을 가지고 기도하려고 할까 생각했습니다. Aro cha kai mai ka ngai vela tha ka cham bel lo ma ko nga hin. Because I have that too, and I've never prayed about that. 저도 몸에서 냄새가 나는데 그것에 대해서 기도해 본 적은 없었습니다. Sana anu ni kan asuk tok ka kan sama cham boy pa ni atam ter la le alut ko la ti mi kha sum tok. But her mom had great faith. She really believed that if we pray, God will answer and will heal her from the body odor. 하지만 이 아이의 어머니는 믿음이 있어서 기도하면 하나님께서 치유해 주실 것이다 하는 믿음이 있었습니다. La chu kan cham pek ta. And we prayed for her. 그리고 기도를 했습니다. La boy pa ni chun adam ter ta. And God healed her. 하나님이 치유하셨습니다. Atu he koi
2022 sa chang atu hi 24 sa chang e pakhat man anam tilaw zakke pakhat man anai tilaw. And it's been 2 years now, and she doesn't have any smell at all anymore, no problem anymore at all. 이제 2년이 지났는데 더 이상 냄새가 나지 않고 문제가 없어졌습니다. Oh malio chun oh khatam dinga hin afa tukmi a tung lo ze zong te boy pasina khatam in kan rak chen ding pe si chu timi kha fian nak ngan pi ka hongai than. And that made me realize that there is nothing too small to pray about. We can bring everything to God in prayer. 그래서 이것을 통해서 기도하기에 작은 문제라는 것은 참으로 없구나. 하나님께서 응답하시는구나 깨달았습니다. Khatam nak hi khatam hi misi fak cha longa salo. And prayer is not just for the poor. 그리고 기도는 가난한 자들의 것만이 아닙니다. Khatam chu mirum mi cha zonga se. It is also for the wealthy. 부한 사람의 것이기도 합니다. Arwang chu misi fak ne si pe mirum ne si pe ka jisu ne her. Because whether you are poor or rich, you need Jesus. 왜냐하면 여러분이 가난하든지 부하든지 예수님이 필요하기 때문입니다. Khatam nak cha zo mi cha long salo. Prayer is not just for the sick. 기도는 아픈 사람들만을 위한 것이 아닙니다. Adam mi cha zonga se. It is also for the healthy. 건강한 사람들을 위한 것이기도 합니다. Azo mi long ni jisu an hello. Because only the sick do not need Jesus. It's not only the sick who need Jesus. 아픈 사람만 예수님이 필요한 것이 아닙니다. Adam mi zong ni jisu an her. Even the healthy one need Jesus as well. 건강한 사람도 예수님이 필요합니다. Azo mi zong ni an her chem chem. The sick people also need Jesus. 아픈 사람도 예수님이 필요합니다. So chun zai tukan da khatam nak abe piti khatam nak chu atak ta asiti mi hi phil hausi. So let's not forget how important prayer is. 기도가 얼마나 중요한지 잊지 않기를 원합니다. Khatam nak chu atak tak asifun. And prayer is the truth. The truth. 기도는 진리입니다. Zai da kavan ta chum ri lai ti se chun khatam nak chu kan thin lung le pathian kal laga hin lam atoi pik mi se. In how can I describe it another way? Prayer is the shortest road between our heart and God. 또 다른 어떻게 설명이 가능할까요? 기도는 하나님과 우리 사이, 우리 마음 사이에 가장 가까운 지름길입니다. Zai kan atoi ti chun ka pa boy pa kan ti awan kan thai piak chan. How short is it? As soon as we say, Father, Lord, He hears our prayer. He hears it right away. 그 길이 얼마나 가까울까요? 우리가 아버지하고 기도하면 하나님께서 들으십니다. Khatam nak chu zai kan da abe piti siria chun khatam nak chu jisu nun nak kanila kho nak asifun. And how important is prayer? Prayer is also by the mean in which we can grab a hold of the life of Jesus. 기도가 얼마나 중요한가요? 기도를 통해서 예수님의 그 생명을 붙잡을 수 있습니다. Jisu nun nak kanila kho nak le jisu nun nak midang kan pe kho nak lam zong kha asifun. Not only is it a way that we can grab a hold of the life of Jesus, it's a way we can give the life of Jesus to others. 기도를 통해서 우리가 예수님 그 삶을, 생명을 전체적으로 잡을 수 있을 뿐만 아니라 다른 사람에게도 줄 수 있습니다. Chalong salo khatam nak chu ma via ti cha si asifun. And not only, also prayer is the medicine for all wounds. 또한 기도는 모든 상처들을 위한 약입니다. Chan khatam nak chu ma via ti cha si asilong silo in khatam nak chu zot nak via ti cha dam nak zong asifun. Not only is prayer a medicine for all wounds, it's also it also has healings for all kind of sickness. 기도는 상처들에 대한 약일 뿐만 아니라 모든 아픔, 병에 대한 치유입니다. Chu cha zai ben tuk zot nak na ngai mana boy pa sin nak zup nak en khan na chama chun
bồi pa ni andam ter kho. And so, no matter what kind of sickness you have, if you pray to God in faith, He can heal you. 어떤 병이 있든지 아픔이 있든지 여러분들이 믿음으로 기도하면 치유해 주실 것입니다. Ya zakke zong cho. Dam nak in bồi pa ni adam ter ko chute. Apya ko chute. Even the body odor, through prayer, God healed her. He took it away from her. 심지어는 몸에서 냄새나는 것도 하나님께서 없애주셨고 치유해 주셨습니다. Chuta chum phila. Khatam nak cho ma vial te cha si se. Zot nak vial te cha dam na si te mi phil ti la. So do not forget that prayer is a medicine for all wounds. It is a healer for all sicknesses. 그래서 기도가 모든 상처에 대한 약이고 모든 병에 대한 치유라는 것을 절대 잊지 마십시오. Thessalon chuk ko pakhat na dal nga chang thei sri aventel mi chu azung zalin kha cham ukti aventi than. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 tells us to pray without ceasing. 데살로니가전서 5장 17절 말씀에서는 쉬지 말고 기도하라 말하고 있습니다. A chan chan long atlo azung zalin kha cham ukti. It doesn't say from time to time, but to always pray. 가끔씩 때때로 하는 게 아니라 항상 쉬지 말고 기도하라 말했습니다. Zai ruang ada cha thiang ni azung zalin kha cham ukti ati ti sia chun kha cham he i then chu pathian hi then se. Why does the Holy Scripture tell us to always pray? Because when you separate yourself from prayer, that is the same as separating yourself from God. 왜 성경 말씀은 쉬지 말고 기도하라고 말했을까요? 왜냐하면 기도를 하지 않는 것은 하나님과 분리되는 것과 같기 때문입니다. Kha cham nak hi then chu pathian hi then he ai khati pathian hi then chu ti anung big mi se. And so separating yourself from prayer is the same as separating yourself from God. And separating from yourself from God is the scariest thing that you can do. 기도에서 분리가 되는 것은 하나님과 분리되는 것이고 그것은 가장 두려운 무서운 일입니다. Phila kan nun nak ti anung big mi pathian hi then se. Don't forget, in our life, the scariest thing that you can ever do is separating yourself from God. 그래서 우리 인생 가운데서 가장 무서운 일은 우리 자신을 하나님으로부터 분리시키는 것이라는 것을 절대 잊지 마십시오. Chu cha chu pathian hi then lo na du a chun kha cham nak em boi pa hi nei pe song zal a hau. And so if you don't want to separate from God, you have to remain connected to Him continuously through prayer. 하나님과 분리가 되고 싶지 않는다면 하나님과 계속해서 기도를 통해서 연결되어야 합니다. Zai tuk in da na nun nak a hin boi pa ka her ti halo a chan chan long a tha cham mi na salai lo. And if you knew just how much you need God in your life, you're not going to be someone who just prays from time to time. 인생에서 하나님이 얼마나 많이 필요한지를 알았다면 그저 이때 저때 가끔씩만 기도하지 않을 것입니다. Zai tuk in da boi pa ka her ti halo kha cham naka na peng lai kha cham naka nei pum peng lai. If you knew just how much you need God in your life, you will always be in prayer. You will devote yourself to prayer. 여러분 인생 가운데서 하나님이 얼마나 많이 필요한지를 알게 된다면 여러분은 기도에 전념하게 될 것입니다. Hi ka na hong lu tin na van thut lai manain hi thut na de boi pa ka her tuk ti na hala chan na thut ba ka na thinung boi pa ka lom tuk ti na ti ko lai. For example, when you come in here, into the sanctuary and you sit down and you know that you need God, as you sit down, you'll say, you'll pray to God, thank you. 여러분이 하나님 얼마나 필요한지 알게 되면 성전에 들어올 때 기도하면서 하나님 감사합니다 기도할 것입니다. Chu cha chun kha cham nak in chan na man mi ni hin zai tuk in da boi pa na her ti mi alang tar na ka na chim lo zong a kha na cham mi ni hin na nun na ka hin boi pa na her tuk ti alang tar. So the times that you spent praying, it reveals how much you need God. Even if you don't say it with your words, the amount of time you pray shows how much you need God. 여러분이 입으로 소리내서 기도하지 않았을지라도 여러분이 기도에 얼마나 시간을 쏟았는지는
얼마나 하나님을 필요로 하는가를 나타냅니다. khát trong nặng ít chan nam han min hin zai tluk na boy pa nei bo chen ti zong alang telefon. And the time you spent praying to God also shows how much you rely and trust in Him. 그리고 하나님께 얼마나 시간을 썼느냐는 얼마나 하나님께 의지했느냐를 보여줍니다. khát trong nặng chan nam han min hin zai tluk na nei tang dor ti zong alang telefon. And the time you spent praying also shows how much humility you have. 그리고 하나님께 시간을 얼마나 썼느냐는 여러분이 얼마나 겸손한지를 보여줍니다. Nan khan cham lo mi zong ne alang ter mi ve. And your lack of prayer also reveals something. 또한 여러분 기도가 부족한 것은 어떤가를 드러냅니다. Khan cham lo min hin zai tluk na nei por lo ti alang ter ve. Your lack of prayer shows how prideful you are. 여러분 기도가 부족한 것은 여러분이 얼마나 교만한지를 드러내는 것입니다. Khan cham lo min hin zai tluk na nang ma nei bo chen ti alang ter. Your lack of prayer reveals how much you rely on yourself. 기도가 부족한 것은 자신에 대해서 얼마나 거짓말하는지를 보여줍니다. Zai tluk na khan cham lo min hin na ruam kai nak alang ter. Of prayer shows how proud you are. 기도가 부족한 것은 내가 얼마나 교만한지를 보여줍니다. Zai cha tia kai ma teng ka to khol lo ti ang hal mi ni chun kha an cham peng. Because those who know that they cannot do it by themselves pray continuously. 자기 자신으로는 할 수 없다라는 것을 아는 사람들이 계속 기도를 합니다. Chuta chun boy pa ai bo chen mi na sia chun zai kong kaw hana kha cham nak hi boy pa sina narapi peng ko lai. So if you are one that really trusts and rely on God, you bring everything to God in prayer. 주님을 신뢰하고 의지하는 사람은 모든 기도 제목을 하나님께 가져와서 기도할 것입니다. Phila a ho po kan sia khoi ka kat hana ra kan ngai ti. Don't forget this. No matter who we are, wherever we are, we all have enemy. 우리가 누구든지 어디에 있든지 우리는 다 적이 있습니다. Chu kan ra chu Satan na si. That enemy is Satan. 그 대적은 바로 사단입니다. Satan ni chun ma tu for dinga nang ma do dinga achan apam ter belau. Satan never wastes his time or he always uses his time to tempt you, to attack you. 사단은 시간을 낭비하지 않고 항상 여러분을 시험하려고 합니다. Satan ni chun nang ma la kai ma tu for dinga hin mili pakat te nei selo mili pakat na cha zai hwa asla lo hong du la ni atla lo mili pakat te zong khan ne cha han la. Satan never wastes an opportunity. Even if he only had 1 minute to tempt and attack us, he's not going to say, 1 minute is nothing. I won't get much accomplished. No, he will use that 1 minute fully to tempt you, to attack you. 사단이 만약 1분의 시간이 있다면 1분 별거 아니니까 별로 공격해서 득될 것이 없겠다라고 하지 않고 1분에 최선을 다해서 여러분을 공격할 것입니다. Chuta chun nang ma la kai ma zong kan chan pam ter vin hal hausi. And so you and I, let's not waste our time as well. 그래서 여러분들과 제가 시간을 낭비하지 않기를 원합니다. Satan ni nang ma do dinga achan apam ter lo ben tukun kan ni zong kan chan hi a hel lo mi apam ter hal hausi lo khacham nak tua ipum pen hausi. Just like Satan used all his time that he has to tempt and attack you, let's not waste our time and use our time to devote ourselves to God in prayer. 사단이 열심히 그렇게 우리를 시험하고 하는데 우리가 우리의 시간을 낭비하지 아니하고 주님께 집중하기 원합니다. Chuta chun khacham nak na chan hang chang a hel lo mi na chan pam ter ti la. Use your time in prayer. Don't waste your time on trivial things. 여러분의 시간을 진부한 것에 쓰지 않고 기도에 쓰시기를 바랍니다. E tu zingi khacham nak kong ka chimi nang ma thon na icham ding mi selo thiam khrau thon na en khan na cham ding mi kha si. And this morning, as I preach about praying, don't pray with your own power, but pray with the power of the Holy Spirit. 그런 사소한 것보다도 기도에 집중하기를 원하고 기도할 때에 자기의 힘으로 하는 것이 아니라 성령의 능력으로 기도하기를 원합니다. Rong chu
thiang kharau thun nak ele thiang kharau fui nak tha kan chamding mi kha ba pituk Because it's very important that we pray with the power of the Holy Spirit and we pray with the guidance of the Holy Spirit. 왜냐하면 성령의 능력과 인도함으로 기도하는 것이 너무나 중요하기 때문입니다. chun kan phit lo ding mi chu kha cham nak chu Satan dok dinga athong tak tak mi hriam nam asi ti kha kan phit lo ding de pituk And it's very important that we don't forget that prayer is the best weapon we can use to fight against Satan. 사단을 대적하여 싸우기 위한 가장 큰 최고의 무기가 기도라는 것을 잊지 마십시오. zaman atun thong tha ka chim le thong tha ka chim pa bun tha ka cham pa tu he Right now, I am sharing this message. I'm preaching to you, but while I'm preaching, I'm praying as well. 제가 지금 여러분에게 말씀을 전하고 설교하고 있는데 이 와중에도 저는 기도하고 있습니다. poi pa ra ka bom an thinlung na bi alu kho na nga an thinlung on piak na na duk ning in thong tha ka chim kho na nga ra ka bom ka chim pa bu he te ka thinlung in tha ka cham pa While I'm preaching, I am continuously praying, Lord, help me preach. Lord, help them receive the word, open their hearts. Just like that, I am continuously praying while I'm preaching. 제가 설교를 하는 도중에도 기도를 하는데요. 주님 설교를 도와주소서. 주님 말씀이 사람들 안에 들어갈 수 있게 도와주세요. 기도합니다. chu ban dong thong tha na ngai liu zong ha na thinlung tin thiang thra bom na khali kha cham kha ra ba pi tu ve na thut ni na ngai pa bu zong ha tha na cham khau them them ve And just like that, while you are sitting and listening to this message, it's very important that you are also praying, asking the Holy Spirit for help, even while you're praying. Even while you're sitting. 여러분 앉아서 말씀을 들을 때에도 성령의 도우심을 구하시길 바랍니다. chu cha chun tha cham na ga ipum pe na si ti kha ji su mi kan som na So I want to invite you in the name of Jesus. Let's devote ourselves to prayer. 그래서 여러분들이 기도에 전념하시기를 예수 그리스도의 이름으로 초대합니다. azung zan tha cham na si pe zu in tha cham na si Let's pray always. Let's pray continuously. 항상 계속해서 기도하기를 원합니다. pathian i then du lo chun tha cham peng If you don't want to separate from God, pray always. 하나님으로부터 분리되고 싶지 않다면 항상 기도하십시오. kan di lak ta cha boy pa ni thla chho na kan pek pek se May God bless this message for all of us. 하나님께서 오늘 이 말씀을 통하여 저희 모두를 축복하여 주시기 원합니다. boy pa thla cham na kan ne na The lai Lord's Prayer. 주기도문을 마치겠습니다. van chung khom mi kan pa na min upan na ko se na pan na tung chang ko se van chung ban tu kan lei chunga na du na tung chang ko se pa chom na ke min ni faro kan pe ko so mi ni kan chung in so te ka kan nge thiam na bang in kan so na kha kan ngai thiam ve to sor for na a tal ve lo in that lo nak vel te chung in kan kham to pan na no le lengen nak le upan na kha azung za na chunga ko se